Tripura Assembly Chongmario Tripura Motha batailiya Chongmario bubagra Pradyot Deb Barman Tripura Motha February 16 Chongmario batailiya hinui sakha 42 candidate Chongmario batainai rokni bwmwngo nukjakliya bubagra Pradyot ni mwng Phan yakgo phaimani yagulo chwng choba khainai constitutional solution Greater Tripura land ni bagui tei 70 boshoro chwng nokha kwbangma National Party Tripura ni development no tui kwrwi ulo bwngsa Phan development wngmani nukjakya जेफोर जों दिनै सानमों न तै खरां तिसावो बरक मोंसा फानो कक साया आबोनि बागै जों साइजों साकाइसा बाताइमानि हामो हनि साखा बुबाग्रा प्रद्युत कक तिसानि साले बुबाग्रा पोस्ट खलाय साखा फेसबुक बुबाग्रा नुखुंनि इंगै खरक साफानो चंगमारिवा बाताइलिया हनै तै पार्टीनि टिकेट रजाखा पार्टीनि सामुं तांनाय वारियर्स रगनो नयंमानि बरक नया 42 कैंडिडेट्स नि बिसिंगो 16 जन नन ट्राइब रगनम्बर टिकेट रजाखा तै बुबाग्रा सावै खोनारेखा चंगमारिवा कप्लाय अंगमानि यागलो टिटि एडिसि बाय बाक्सानो नायजागनाय जेनारेल एलियन नब तै बुबाग्रा गोबांमा एलियन्स नि बागै कक सकफाय फानो एलियन्स अंगिया साइजों साकाइसानो बाताइलायनाय हनै साखा ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि बागै तेबो साखा बुबाग्रा choba khainai bagui bwkha kwrakhe bachajak je chini Greater Tripura land samungno chajakya ongnai rokbai tei o kokno tui BJP ni leader Assam ni montri okra sakha BJP rok chajakya ongya Tripura hano omo haikhe khaknani naimani no situi chajakya ongo hनै sawai khonarkha Bureau Report Spotlight